Habari, karibuni watazamaji na wafuatiliaji wa forum yetu ya Inner Wellness Tanzania, ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, lakini katika jicho la kisaikolojia na masuala ya afya ya akili. Kwa wiki hii tumewaletea mada nyingine. Karibuni sana ili muweze kutusikiliza. Mada yetu ya wiki hii ni kuhusiana na namna ya kujikubali katika kila hali. Je, umewahi kufikiria unapaswa kubadilika na kuwa mtu wa aina fulani ndio ujikubali, ndio ujipende, ndio watu wengine wakukubali, wakuthamini, wakupende, wakuheshimu? Kama umewahi kufikiria hivyo, mada hii itakufaa sana. Sisi kila siku kama binadamu sio wakamilifu na kila siku tunazidi kujiboresha. Kwa hiyo kuwa na fikira kwamba kuna siku tutakuwa wakamilifu na tutakuwa namna fulani ndio tuweze kuwa na thamani fulani, hayo ni mawazo ambayo sio rahisi sana kuweza kuyafikia. Kwa hiyo nitaenda kukuchambulia zaidi ni vitu gani hasa vinakufanya wewe kuona kwamba ni lazima uwe namna fulani ndio uweze kukubalika. Nitakueleza kisaikolojia ni namna gani unaweza kuchukua hatua ili ukaweza kujikubali zaidi. Kujikubali ni pamoja na kujitambua na kujikubali kwa vile ulivyo bila kujihukumu na bila kuona aibu. Haimaanishi ukijikubali kwamba wewe ni mkamilifu, hauna kasoro ama hauna mapungufu. La hasha. Lakini ni kujipokea na kujikubali kwa vile ulivyo na mapungufu yako na yale mazuri ulionayo, lakini pia unakuwa na matumaini ya kuendelea kujifanyia kazi zaidi ili uweze kuwa bora zaidi. Labda nikukaribishe katika tafakari. Ni mambo gani ambayo yanakufanya unajiona wewe sio mkamilifu? Yanakufanya unajiona wewe sio wa thamani vile inavyotosha. Inawezekana ni mwili wako. Labda kuna mwili maeneo fulani, sehemu fulani ambazo wewe ukubaliani nazo ama zinakufanya unapoteza kule kujiamini kwako. Lakini pia inaweza ikawa ni ndani yako ambayo nimeshazungumzia masuala ya kujithamini, kujipenda, kujikubali na kadhalika na kadhalika. Sasa unaweza ukawa unajiuliza hizi tafasiri ama hali hizi zinatoka wapi? Mara nyingi haya yanatoka katika mambo makuu mawili kisaikolojia naweza kukuambia. Namna ya kwanza ni namna ambavyo tulilelewa na vile tulivyoaminishwa na mazingira na historia zetu. Pengine kuna mambo ambayo uliambiwa katika kukua kwako, labda miguu yako imekaa namna fulani, kichwa chako kimekaa namna fulani, macho yako, na mpaka leo hiyo sehemu ya mwili wako hujawahi kuikubali. Na mtu mwingine akijaribu kukutizama ama akaizungumzia hata kwa namna chanya, inaweza ikakuvuruga kidogo. Lakini ndani inawezekana kwamba labda ukupendwa, ukujaliwa pale ulipokuwa mdogo, na hii imekufanya ndani yako unaona kama wewe hustahili ama hautoshi kukubalika. Kwa hiyo na wewe hiyo inakufanya usijikubali vile ulivyo. Labda uende kwenye tafakari. Wewe hapo ni kitu gani hasa kinakufanya wewe usiweze kujikubali? Je, ni historia? Je, ni makuzi? Je, ni mahusiano yako yaliyopita? Pengine labda kuna mambo fulani fulani ulinenewa mpaka sasa ukaamini kwamba kwa kweli mimi sifai na siwezi kuwa katika hatua ama sehemu fulani katika maisha. Baada ya tafakari hiyo, badala ya kujilaumu na kukuumiza zaidi, naomba nije hapa sasa nikueleze mambo 6 ambayo yanaweza kukusaidia ili wewe uweze kujikubali katika kila hali. Jambo la kwanza ni kujitambua. Nikimaanisha hapa kwenye kujitambua, jitambue mapungufu yako ni yapi, mazuri yako ni yapi na ukubaliane nayo. Kuna watu sisi mapungufu yetu ni 1, 2, 3 ambayo pengine saa nyingine tunatumia nguvu kubwa sana kupambana nayo kwa sababu hatutaki kujihusisha na mapungufu hayo wakati yako ndani yetu. Sasa hiyo vita ya wewe kujaribu kujiweka pembeni na haya mapungufu itakusumbua zaidi na itakufanya wewe usiweze kujikubali. Tambua kwamba hayo mapungufu uko nayo,
ama hayo mazuri uko nayo, lakini cha msingi ni kuweza kuangalia namna unaweza kuendelea kujiboresha kila siku na kuangalia namna gani unaweza kutumia katika hali ya ukubwa zaidi yale mazuri ulionayo yanayokufanya uwe wa tofauti katika jamii na katika hii dunia. Njia ya pili ya kujitambua ni wewe kujua chanzo cha wewe ni kwa nini uko vile ulivyo. Kama ambavyo nimesema, pengine ni historia yako, pengine ni maisha uliokulia ama utoto wako yamekufanya wewe usiweze kujikubali. Kwa hiyo jiangalie kwenye ile tafakari niliyokuambia, jiangalie ni mambo yapi yanakufanya usijikubali, alafu jua chanzo chake. Ukishajua chanzo chake kitakusaidia zaidi kuweza kufanyia kazi. Mambo mengine ulikuwa huna namna. Kwa mfano, kama ni mambo yaliyokutokea kama mtoto na ndio ikakufanya usijikubali, hiyo hukuwa na control nayo na uweze kukubali, na sasa control imerudi kwako ya kuweza kufanya tofauti vile unavyotaka na uweze kujikubali. Labda ni watu wengine walikunenea ama kukusemea vitu fulani fulani katika historia, katika mahusiano ama katika kazi yako. Watu wengine wanazungumza kulingana saa nyingine na historia zao, kulingana na kile wanachokifahamu. Sio kila wakati inamaanisha wewe ndivyo ulivyo. Na wakati wengine watu wengine wanaokuambia vitu na wao wanaya kwao. Kwa hiyo wewe angalia na simama zaidi kwenye upande wako na uweze kujifanyia kazi ili uweze kujikubali. Njia ya tatu, jaribu kujielewa wewe mwenyewe badala ya kuwa na vita na wewe mwenyewe. Ninavyosema ujielewe wewe mwenyewe badala ya kuwa katika vita, watu wengine hasa mfano pale mwanzoni nilipozungumzia kuhusu mapungufu, unapoanza kutaka kuwa na vita na wewe ulivyo, unajichukia, hujipendi, unajilaumu, unajilaani, ama hata saa nyingine unalaani watu wengine, hiyo sasa inakuwa inaleta changamoto zaidi na itakuletea changamoto nyingine hata za afya ya akili badala ya wewe kuweza kujikubali. Cha msingi jaribu kujielewa. Pengine hayo yaliyotokea mpaka yakakupelekea wewe usijikubali, ilikuwa ni vitu ambavyo usingeweza kuvibadilisha. Lakini kwa sasa hivi ambacho unaweza kufanya ni kujielewa zaidi, kujipenda zaidi, kujikubali zaidi na kuona ni namna gani unaweza kufanya tofauti. Na tukumbuke ni kwamba ni ngumu sana sisi kujipenda kama hatujikubali. Kwa hiyo tuanze na kujikubali ndio tuweze kujipenda. Hata wengine wakitupenda na wakitukubali, kama sisi wenyewe hatujipendi na kujikubali, itakuwa ni ngumu sana kuweza kupokea hilo na kuliona hilo. Njia nyingine inayoweza kukusaidia uweze kujikubali ni pale utakapoacha kujilinganisha na watu wengine. Wengine, maisha yetu hatuishi ya kwetu, tunaishi ya watu wengine. Tukiona marafiki, tukiona ndugu jamaa wana maisha fulani, ndio tunafikiri tunayataka yale na tunataka kuyaishi hayo. Sasa hiyo ni ngumu sana kukufanya wewe kuweza kujikubali, kwa sababu ujioni wewe lakini unaona watu wengine, na sisi safari zetu zinatofautiana. Kuna watu wengine labda hata atufollow Instagram page fulani fulani kwa sababu zinatutisha, zinatuogopesha, tunaona hatuko vile tulivyo. Hatuendi kwenye matukio fulani, ama baadhi ya marafiki wetu tumewatenga kwa sababu tunahisi tukiwa nao wanatutisha kulingana na mafanikio ama kwa namna walivyo. Sasa ili uweze kujua unajikubali, ni kujikubali kwa kile kidogo hata kama ni kikubwa, yani kwa vile ulivyo, na huku nje hakukusumbui. Kwa hiyo njia nyingine ndio hiyo ya kutojilinganisha na watu wengine, itakusaidia uweze kujikubali wewe zaidi. Njia nyingine inayoweza kukusaidia uweze kujikubali ni pamoja na kukubali kwamba wewe sio mkamilifu. Wengine wetu, nafikiri hata mimi katika wakati mwingine wa maisha yangu, ninatamani vitu viende sawasawa na ninavyotamani viwe, vifanyike, watu wengine wafikirie vile ambavyo napaswa kufikiria. Nikikosea wakati mwingine, wengine sisi tunajiadhibu, tunajilaumu, tunajisemea vibaya. Hii ni ngumu sana kutufanya sisi tuweze kujikubali. Tunatakiwa tufahamu kwamba sisi sio wakamilifu na kila siku tunaendelea kujiboresha, tunaendelea kujifunza. Kukosea haimaanishi sisi ni watofauti ama ni
watu fulani tusiokuwa na thamani, ila hiyo inaweza ikawa ni mfumo fulani wa maisha. Na ndio maana unaweza ukaona kwamba watu wengi katika maisha yao, hata watu maarufu, hata watu unaoangalia kama mfano, na wao wana mapungufu yao fulani fulani, wamekosea ama kuna vitu fulani fulani walishindwa. Kwa hiyo jua kwamba ukamilifu ni fikra ambayo hatuwezi kuifikia moja kwa moja, ni nadharia ambayo sio rahisi kutendeka. Kwa hiyo tujue kwamba sisi sio wakamilifu na kila siku tuna kazi ya kujiboresha zaidi. Hiyo itatufanya tutajikubali hata pale tunapoona tumekosea ama tunaona tumefeli katika vitu fulani fulani. Njia nyingine ya mwisho ambayo inaweza ikakusaidia kujikubali ni pamoja na wewe kusikiliza sauti zako za ndani zilizo hasi na kuzigeuza kuwa sauti chanya. Kuna wengine tunasikia maneno hasi yale tulisemewa na ndugu ama hata wengine, wakati mwingine ni wazazi wetu, kwamba sisi ni wabaya ama sijui tuna sura gani ama hatutafanikiwa ama sisi tuna laana fulani fulani, tutakuwa kama watu fulani fulani ambao hawakuwa ni wa mfano mzuri. Bado hizo sauti za ndani kuna wakati zinatujia katika maisha yetu, na kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuweza sisi kujikubali. Kwa hiyo zisikize hizo sauti hasi na zigeuze kuwa sauti chanya. Na unafanya hivyo kwa namna gani? Angalia wewe sasa hivi uko wapi. Kama ni kuhusu mafanikio, umefikia mafanikio gani hata kwa udogo wake? Kama ni vitu walisema kwamba uko na miguu hii, sijui sura yako imekaa hivi, kila mtu ni wa tofauti, na hiyo pekee haiwezi kukufanya ukose nafasi katika hii dunia. Kwa hiyo sikiliza zile sauti hasi ambazo pengine ulinenewa huko nyuma kwenye utoto, ama ni katika mahusiano ama marafiki waliopita, ama katika maisha ya kila siku, umepanda daladala, mtu amekutukana tusi ambalo linakuingia rohoni. Angalia sauti zote hizo hasi na wewe zigeuze kuwa sauti chanya. Lakini pia wakati mwingine jiambie watu wanaongea kile ambacho kinawajia, lakini sio necessarily kwamba wanamaanisha swala hilo. Asanteni sana kwa kuwa nasi hapa kutusikiliza katika mada hii ambapo tulikuwa tunazungumzia namna ya kujikubali katika kila hali, ambapo tumezungumza tangu mwanzo kwa nini pengine tunaweza tusiwe tunajikubali. Tumeongea ni kwa namna gani kujikubali ni muhimu, kwa sababu hiyo ndio inayotufanya tujipende. Kujipenda au kule kujipenda tunakosema ngoja twende beach, twende wapi ndio kujipenda, zile ni self care techniques tu. Ila kama hatujikubali moyoni, hata tukivifanya hivyo kwa kiasi gani, bado hatutakuwa tumetosheka ndani. Kikubwa ni kujikubali, ambapo nimeweza kuwashirikisha njia mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia. Kwanza jitambue kwa nini wewe uko hivyo, usijilinganishe na watu wengine, na mambo mengine mengi nimeelezea. Endelea na kuangalia video yetu kuanzia mwanzo kama ambavyo tumeelezea katika video yetu tangu mwanzo hadi mwisho. Karibuni sana. Tunaomba kama mnapenda mada hizi muweze kusubscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube, lakini pia muweze kulike, kucomment ili iweze kufikia watu wengi zaidi, lakini pia tunawakaribisha kwa maoni kama kuna mada ambazo mngependa tuzungumzie. Asanteni sana.